Ćao! Evo nas u još jednom džiru sa Mazdom 2. Ja sam na nju već spojena, a danas će se u Mazdu 2 sa mnom spojiti i Željko, Boris i Viktorija. Bilo bi sad uobičajeno da dame imaju prednost, ali pošto Mazda 2 nije uobičajen auto, prednost će imati Boris. Ti ćeš se prvi spojiti na Mazdu 2, može? Ok, može. Ništa, dobrodošao u Mazdu, nadam se da si se udobno smjestio. Ti možeš upaliti moj auto. I ono što sam naučila dok sam radila na ovim filmićima, treba spustiti ručnu. Ok, ti si došao iz Osijeka. Da, koja da? Koja je ulica? Medulinska. Sad ću upisati u GPS. Mazda ti ima ugrađen GPS sustav koji ti garantira da se ne gubiš. 3 sata bi nam trebalo sad do tamo, malo više. Da mi reci, jesi se ti kad ovak izgubio u vožnji? Sad se sjećam Trsta. Aha. Trsta i vozanja 3 kruga po gradu dok nismo došli do pravog puta. Jedno 80 do 100 km smo napravili. Znam da je to tipično muško ponašanje, da neće pitat di su. Kao znam ja di smo, pusti me! Pa meni je baš bilo zabavno ono. Jel tvoj tata kad se vozi, jel on jedan od onih koji pitaju za upute ili jedan od onih koji samo idu i kažu znam ja di idem? Da, po skrivečki na mobitel, za kartu. Šta misliš kako se kaže Mazda na japanskom? Ne znam, reci. Pa ne znam ni ja, kažem. Mazda da! Nemam pojma. Mazda! I jesi ti jedan od onih vozača koji telefoniraju dok voze? Ne. Uopće? Pa ne. Pa ne. Jel bi rekao istu stvar da su kamere ugašene? Pa... Ne. Ne, naravno. Dobro, kod Mazde ti je super stvar što imate taj cijeli sustav koji se zove MSD Connect i u principu ti si spojiš mobitel na to, tebi mobitel zvoni, može ti biti skroz iza u torbi, ti se javiš tu na volan, na ovu slušalicu i kažeš halo i onda pričaš. I kad ti stigne poruka, vidiš ju tu isto na zaslonu, ne možeš odgovoriti na nju, jer možeš odgovoriti sa onim porukama koje su ti već namještene, tipa vozim, javim se za 10 minuta ili tako nešto i možeš biti na fejsu preko ovog ekrana. Si skužio kak nismo fulali ništa, da smo se znali vratiti točno od kud smo krenuli? Tako, zašto imamo dobar GPS? Najbolji dio ove vožnje, a to je bočno parkiranje uz Andreju Andraši. Moram priznati da sam malo uzbuđena. Ništa, jednostavno. Kužiš? Fenomenalno. Ćemo si dati 5. Kad jednom sjedneš u Mazdu 2, više uopće nemaš briga. Ako slučajno čekaš da te nazove onaj neko čiji poziv čeka cijeli dan, ne moraš tražiti mobitel kad on počne zvoniti jer se javljaš preko volana i vidiš točno tko te zove na ekranu. Na tom istom ekranu primaš i SMS na koji možeš odgovoriti ako to želiš. A ako je taj SMS poziv na cugu, a ne znaš gdje je ta cuga, ukucaš koordinate u GPS koje je isto na tom ekranu i dođeš na odredište na vrijeme ili čak i prije. S Mazdom 2 se ne možeš izgubiti.